Kedamtang phai kuni ni phai krep liar ni laki India dead along osumaratum arani lo. Labang so arani laki ke cheng si India Prime Minister ke khicheng Pandit Jawaharlal Nehru amhang ke thek arni lo. Alang phan kachimatha kachikimo pon amen pen osumar arani ki bi pensi chikimo padopon lo. Ki ongdung school atumang bong penser dihun English school along ta prek jam kachipate drawing competition is a writing lapen extempore speech ki bi pensi Children's Day katalon kachun pon lo. Labang so kachipate long Karbiang Autonomous Council em Surjorong Par Chitong Dunsi Ingpu Pidun lo. Borjan VDC Chairman Sunaram Singnar Gambura lapen prek jam alu hiatung Chitong Dun lo. EM Surjorong Par pen Serdhun English School along Chitong Dun pen kachihok lam the chipaklang pon lo. Osumaratum hello ke wangjarni longrit ke Japon nangji atum lo. Apotsi Karbiang Autonomous Council penta Jasmet Quality Education ke padopon Japan Karbiang long angkang doan school along ta bor ipon bom lo puta ning Japon lapen Serdhun English School pen memorandum nang ki pipen education ye malong lam kapali pen kirapon Japan ning git hedu kedamtang labang so school penta matriculation ang deng mesen ang thek kachipalong apot principal Rajesh Kropha nakiro pajirtika school open singkilong lo alang tum private school kenangnya son dupik lang office tame kawi kadure ram the lang paklang dun lo si memorandum nang pidun lang tum do si unan ke nili hin pen uthot ako education ni em han la bang so ram the pasidi nam pen ke claim bi pon unjibon ku si ka matha ning ke thedo si so ram the ni nili pale pon thupo ku si mo ha sakang lo lalo la si nili tum borjan pude de school hin lang nam lo le pude Karbiang long atokan us tame kusono lu kethan ahem kawe kethan bang awe pulasona ajo ni sil tum matric ke pas ang ahur tame isi katikuk dun son sidu asia jake hini ne Karbiang lo school ta damtang huta kangkir pon chagi polam theda ke klang lo office tame il tum CM la pe education em alang tum lahailam ke singki than lo la silan so se kethan ke pame pen ke bangilang ani bang ke lahai school mukhata anso se matric along ang thek mi paklang poni phanse bori pondo choro pa lo la pening rong isiram de bang khela no pini dak la ser no school lo la bang to alom angkang pen ke result ke mine school lo pu het se muchini long se la bang so school pan anso se ang thek mi wani lang wan bompo pu ning the pen se akhir jumi ta pikang lo kachipate yang deng jut et pen mai mate program padopon lo assistant teacher Elias Kathar pensi mai charilo Mai long teacher sa tum ke kan la pen prek jamanong e ki pipen osumara tum aphan ning parong pon labang so mai long DBC pastor Reverend Hilson Singnar Chitong Dunsi osumara tum aphan arna mahir jume hang pidun Dipu Wholesale Cooperative Society dun mai phu Gobind Tirang Evangelist Robinson ingti Rongbong ingti Sarkari Gambura Gobind Kathar Thanbang Chotro Singh Teron Elvin Pro la pen penangan ke thike ding atung Chitong dun Dilai pen Bijoy Rongpi Karbiang Long Lai